dobrodošli u Mikša Games kanal. Danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. U prošloj epizodi smo napravili kuću, neku malo zaštitimo od zombija, a sad da pokupimo stvari ove male i selimo se. Idemo da napravimo veću kuću i mnogo više stvari. Treba će nam neko drvo, kako uzmemo. U prethodnoj epizodi smo napravili kućicu i tražili smo stvari, sekli drva, ali sad ćemo sve to da proširimo. Napravimo novu kućicu. Skupim dovoljno će ovo drveće, samo da ponesemo. I krećemo. Jaja. Ne mogu da se gađam. Bolje pratim rijeku. Da je nađem. Bambus, to će nam mnogo trebati. Ovce, taman za kraj. Ajde, ubij se. Sada prođemo gore. Samo još jednu ovcu. Pa će nam još jedna ovca za kraj. Sam pokupio? Jesam. Taman. Imam krevet, mogu da prespavam, samo da napravim radnu tablu. Da sklonim sve stvari koje mi ne trebaju i one koje mi trebaju. Evo ovdje mogu predspavam. 3 tu i tu. Krevet. Postavim gdje se odmorimo. Dobro vidimo i krećemo. Uzmemo se kiricu, krevet mi ništa ne treba. I idemo. Tamo je planinski predjel. Ima snijega dosta, tako da nećemo baš tu da ima snijega. Reka, pratit ćemo i nju. Taman, super. Treba će nam ovo tamo drvo. Idemo tamo negdje. Ja mislim, pored mora će biti lepa kućica i reke. Jumbo drvo. Sve su jumbo drvo. Izvinite što malo laguje, glavni konec. Krabe, tamo zeleno. Super, evo ovdje nam je lijepo. Tamo bi lijepo stigla kuća. Imamo ovdje negdje. Rudnik je dole. Pa mislim da bi savršeno mjesto ovdje bila kuća, možda školimo ovo drvo. Bi. I da napravimo metala, treba će nam za kramp. Tri samo. Ja moram napravim drveni kramp. Dobro, treba će mi drva. Ajmo ovdje. Ne, prvo šta pići će. Poređamo šta piće i 3 tako. Pijuk, kamen. Dobro. Da uzmemo 1, 2 i 3. Sasvim dobro. Šta pići i 3 bloka kamena.
Sad uzmemo 64 kamenja. Kuća mislim bit će malo veća nego prošla. I super. 8 puta 8, tako 10 puta 10. Kako bude? Kamena. Dovoljno nam je. I krećemo. Moram da zaboravim. I idemo. I okvasili smo čarape. Mislim da smo ovdje rekli. Budite lepo, poštamo zdravice. Skinemo ovo drugo. Tako. I krećemo, možda nećemo imati. Sve da 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Možemo još malo proširimo ovo ostrovo. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Boga mi treba će nam još malo sklonimo ovo drvo. Što mi ne možemo naći? Ajde, pravit ćemo od drugog, od ovog belog drveta. Da ne trošimo ovdje drvo. Napravit ćemo samo temelj, a u sljedećoj epizodi ćemo napravimo još veću kuću. Super. Uzmemo 13 i 52. Tamo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Čekaj, koliko tamo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu. A tu treba. 1, 2, 3, 4, 5. Dva, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tako. Tamo. I. Tako. Sad ćemo okolo kamen. Kuća će biti mnogo lijepa, ali ćemo imati kamena dosta. Hoćemo. Možda i nećemo. Treba sklonimo ovo drvo. Nemamo kamena. Idemo po kamen. Dobro, nekako za početak. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se u sljedećoj epizodi Mikša Games kanala. Ne zaboravite da lajkujte i da subscribeujte. Ćao!